Awan tiyan arami ija balay may. Iso nga'y mayak man nakikaruba. Ay katun amaray, kastala tibiyag. Makikaaruba kamot asag paminsan. Ay siyak maray, adaw ti arami daw. Jak to pa'y makasagay sayon tanaga daw ti trabaho. Day, adan samot baraw apaglutwa. Nadlaw mo gayam day ti baro apaglutwa, maray. Ay, wen amaray. Ay, nagmayataon. Adda oven na day ta. Anya nga oven? Oven, paglutuan iti tinapay ken lechon. Kasyay. Aya. Kanayon ko apunpunasan, maray. Tanagngina ti pinanggatang ko dita. Nangina? Napan ko ginatang ijay ili. Ay, sa dino ijay. Ijay ngay kadakalan apaggatangan iti appliances. Adaya ma? Di kan tumot ngamin gumatgatang iti appliances mo. Isu adi mo mo. Ijay sangwanan ti palingkay. Ijay up and down. Jay puro sarmeng ti diding nga. Maray, ijay. Nay, apa ngay maray? Kauguging mo day tarupam. Italaan nadlaw ko. ay namaray. Kasano, inarunak ngamin jay dalikan may. Alas 10 pa ilaang may nakaluto kan iti pangaldawan niya. Ay namaray, di mula amaw. Nagsapak amariring iti bigat. Tapno agluto ak iti dalikan may. Gumatang ka ngaminan iti automatic apaglutuan. Tapno saan kan amarigatan nga agarun-arun. Ay, marilulay. Mabalay nga prusan di automatic apaglutuam. Ay katuan amare. Ay, aprusak man nga ron. Ay na, naglamoyot maray. Saan akas jay dalikan ko, anak kersang. Ay, nagmayatan. Ay, aprusak man pa'y Ali. Uston maray. Apros ka mo't lang apros. Apay asaan mo't lang nga umawagan ni GJ. Itaypay nga igam mo day ta cellphone mo, anggeng. Ay, urayak nga raod ti awag ni GJ. Taapay. Adda ko maipagatang ko. Anyaman ang daytan? Agulimag ka man. Kontrabida ka manan ako na. Isumanan na paggastusan daytan. Ay, uray anyat ipagpagatang ko ija anak ko. Awan bibiyang mo. Tasyak tinagrigrigat anang paabroad kan kuana. Hello, anak ko. Hello, nanang. Nag-message kayo mat nga awagan kayo ta emergency. Ay, urayak la nagdanag. Apay anya ta emergency. Gina, anak ko. Oh, anya day jay, nanang. Kwa nga, men. Ibagayon ata ni, adupay ti aramidag. Mabambanogak nga, men, nga agar aron iti dalikan. Kat? Agang kitak pa yan. Gapo iti kapupuyot iti dalikan. Tajay amam, nagsadot mo't amapan mga ayaw. Unay mo't ni tatangan, di na kayo lang matulungan mo't tan. Sadot nga ro, jay amam. No intugaw na ni ayan ti kumpari na. Ijay na ngagmalmalam. Ay no anyala dit anti pagis-istoryaan da. Kat, anya nga ro ti kayo tiyo mapasamak di tadalikan nyaw. Kaya tiyo nga ipasimintaw. Jay ko makamot automatic apaglutuan anak ko. Automatic adalikan. Adaya mo kas jay, nanang. Jay nga'y ada pupuligusan na. Jay nga'y ada oven na. Gas range, jay bagbagayo, nanang. Ay, uwan, isunsa anak ko.
Ay tanabanog akong agpuy-puyot. Ay anak ko aya. Agbakbaketak ka day laptan nga agpuy-puyot iti dalikan. Sige. Kitaan nyo nga rod no manutigas range. Tamang ipawitak iti paggatang nyo. Ay agyaman aklaunay anak ko. Thank you! Ay. Apay ngagsigsigarilyo ka dita abay ti automatic apaglutuak Apay aya. Ay umadayo ka man. Mga nubumtak dita paglutuak. Ay nauna yan. Tayali ka kamlaunay dita paglutuam aya. Nanginangarod dita. Nanipod ginatang mo dita jakpay pulos na prusan. Tapay ko mangamin nga prusam. Kanayon mo pa pumpunasan. Jak ngarod kayat amarugitan. Kita tatinakawan da karo batayaw. Computer, kwarta. Dagita titinakaw da. Ang mga notakawan da mga dito paglutuam. Ay sus. Sabay naglagan may. Manumo la dita bagkatan ngay. Ay jak ipalubos at akawan da dito paglutuak. Pulos ajak ipalubaw. Ay nagdagsan lakip din ay aguludan dito paglutuan. Apay agoy guyudong na dito paglutuan mo. Ay dinakpay matulungan nga main. Pangipanam aya. Dito'y silid Yakar mo ti kusina dito. Wain, idulin ko dito tama nga nutakawon da. Anya! Dito'y paglutwak ti kayda. Unay kan. Napatpatag dito'y paglutwak ng sika. Agi mo naksan dita paglutuan. Suron kon. Day, apay ngay. Ayan na nga di automatic apaglutuan maray. Insipti kon maray. Narigatan no takawon da. Nangisiftiam ngay. Ijay silid mikin nila kay ko. Anya. Isunti ka kaigdak. Anya. Ay na. Nagtungaan mikin nila kay ko. Sinigurado ka saan da matakaw. Aw, maray. Nakapasyar ka man. Ay makakatawa kan kamare. Umay ko nga ron kitaan titatak na dya paglutuam. Ta iso ko mamot tigatangag. Talaga gumatang ka, maray? Ay, wan, maray. Ada kwartak nga impaw it ni Gina nga anak ko. Ala. Umay ka nga raw. Nakitaam titatak di paglutwa. Ma'am, sa dino nga iti pangikabilan mi iti daytoy gas wrench yaw. Ay, ijay nga ato Iuli mi pa ay. Natural. Bagkatan main kadagiti kagadwak nga raw. Ay, saan nga ijay kusina ti pangikabilan yaw? Ha? Saan nga ijay kusina, ma'am? An-anuan nyo nga iti gas wrench yaw. Kunak man no paglutuan yaw. Ay, paglutuak Nga bijay sa alas ti pangikabilan yaw. Tapno makita dagiti bisita mingaw may. Kasjay? Wan. Ijay nga ti salas ti pangikabilan nyo. Sige ma'am, da kayo ti masurot. Hello? Anyangay nanang. Nakagatang tayo ni tigas rin siya. Ay, wan anak ko. Nayawid mi pa yan. Jakmat ambo nga usaran. Ay, katadalin nyo nanang. Ay, nagadumat gayam apuli-puligusan. Manungay dayta, nanang. Inangin-nginang, amdya paglutuan ni kumarik alulay. Ay naanadan nyo nanang. Tamay sa abulan asweldok dayta. Win ka day, di ka madanagan, anak ko. Apay adito'y tanga ti salas ti ayan na daytoy paglutuan, aginatang mau, anggaing. Di mo bibiyangan day talakay. No di mo kayat nga agapata. Kasanuak makabuya iti tibay, taday tamot paglutuan ti nakatenga. Ay kat agbuya kalata No agluto ka, makabuya nga raon. Siyak ti masurot dito'y balay.
Iso nga agulimag ka! Anya pa'y latar aramidom ngay. Agidakan at maturugtan. Pagida. Di taigay. Sapay naka-moskitero na tapaglutuam. Siyak awan moskitero na nagadot lamaw. Agidaka kitding. Madya talagang ti mapaspasamak. Madain! Anya amadain? Inagaw mo day tapaglutuanan ti atensyon mo. Kan panagayat mo kanya. Di na to pa'y maigatangan iti lutok amasida. Na! Imbag da ito apaglutuan, tananam ay tibiyag ko. Tasi ka, puro amin pa nagsagaba, ti sagsagrapo. Ay unay kan bakat? Aglisi ka matadi tapagbuy-buyak? Aglutluto ak nga ron iti kanam. Rumaniglamo ka. Kunak tumet kang kangay jay kusina ti rumbeng ayan na day tapaglutuan. Ay, dito'y salas ti kayat ka. Day. Nagbura kan jay lutlutwab. Ay, sos. Ay, aglupyasan. Agapuyad. Ha? Ay, sunggudain. Ay, aguray ka ta mga lang iti danaw. Ay, ananwang ti danaw. Ay, antuyat ti sangap langga na danaw. Saan mo sa buwagan da ito paglutwak lakay? Nangida da ito. Ay, aglisi ka dita. Ay, saan mo sa buwagan? Ay. Oh, naidepan jay apaw. Ay, nabasa akon. Ay, uray ti paglutwak. Nabasan. Pati na ito'y salas. Ay, nabakat. Agyaman ka ta naidep jay apaw. Nungay mapuuran da ito'y balay tayaw. Ay, salbag ka alaklakayan. Ignorante. Bigat, aldaw, malam. Pumpunasam latada ta paglutuam. Ay, siyempre, nagpritwak gayam. Ay. Aglati ka no, numabayag diamanti ka na. Ano siyak di nakpay maiturid ang masakyan. Awan ba timbagbagam amasahyang ka? Na? Tay patengam pa iti pagturugan taday ta paglutuam. Nungay takawunda. Nung siyak matitakawan da. Ay, sos! Pagan ano da kamot ngay atakawan. Di naksamo dong-dong-wanan. Aglisi ka man kit didita, tapon punasak dito paglutuak. Adun ti perdi na daytoy paglutuan yu ma'am. Ha? Anya ngay dagiti perdi na. Nalukay di pagpuligusan na. Ay, kasanumot nga main. Ide jak mapuligaws. Minartilyaw nila ka ikaw. Ay, saan ma'am? Talaga maperde no mamartilyaw. Ay, hanggang apay nga'y asaanan asumgad. Baradaw di pagruwan ti apoy na, ma'am. Di yumot ngamin punpunasan. Napunaw iti mantika. Isuan na baradaw. Ay, di ngamin lakay ko. No ibaon ko apunasan na. Di na aramidan. Nagsadot. Nay, adda pa'y kupit nandito'y bakrang na. Ay, day ta kupit, sir. Kinugtaran nila kay ko, idi nakaunga. Ay, saan yu ako kugtaran? Tatalaga mapirde. Sapay day to'y abran nga inalayaw. Katjay kang inaan. Ay, kunak aser no kang inaan kat narigat mo't amapirde. Mayat mo't atalaga ti kalidad na, ma'am. Ngamno saan amaan na daan. Nalakamot amapirde. Tatay ko na nga rudan. Ti alikaman, nalakaman wenno nangina, rumbeng nga ilalaan. Imbatik pa'y na dyan paglutuan ije pagtarimaanan. Taado ka no ti perdina. Anya kanungay ti perdina. Ado nga road. Gapuken ka alaklakayan. Salbag ka. Naa, apay asyak ti pabasulam. Wen takinugtaram nga main. Kasano ajak kugtaran, kat kinugtaran nakmat. Ay, kano di mo mapuligos. Martilyum mat. Isumat ti kunam. Ay, manong ata ti pagbayad ko no matarimaanan. Na, di nakitaan ti kasta, tawan ti kwartak.
Ni Gina ti pagdawatak. Diyay nagrigrigatak a pinagabroad nga anak ko. Masapol pa'y aya nga ibagam a nagrigrigatam a pinagabroad. Kaslawan na itultulong kaw. Anya kumati na itulong mo nga idinagabroad ni Gina. Awan. Na. Ultimo 5 aduleng. Awan na itulong mo. Si Mang Putkan, lakay. Ay, paya. Ala, nakaluto akon. Ay, na. Serban ka iti kanam dita salas. Ah. Nagado ti makan nga inluto. Ago makalakay. Nagadumang agpaisaw. Una, daka dita nga inling ta nga ugot ti kamute. Ugot ti sayute. Ken bulong ti saluyot. Anya. Puro ugot. Ay na, saan mo apagimunan ti paglutuak lakay. Taiyakar kon. Dituyen kusina ti ayan na. Jakon ipan ijay silid ta. Hello, anak ko. Hello, nanang. Anya di intex yung? Nadadaal adagos, tay kagat-gatang yung paglutuan? Wen garod anak ko. Naperdi adagos. Hindi nga mintatang mau. Ay kat di yung usaranan maalayo. Pay ngay. Kat no day tamot lang kanun ti pagapapaan nyo kun ni tatang. Nagkuna. Dagita kabbalay yo Agkin-kin namat kayo kanumot, iti aglawlaw day ta paglutuan nyo. Aya. Da kayo nanang, igam yo kano tay aklaw nga ikamkamat ka ni tatang. Ay, saan mo ta? Ay nananang, may mayatlatan di sigud adali ka na paglutlutuan nyo ide. Tasaan kayo nga agap-apa ka ni tatang. An-anusan nyo, ti agpuyo. Anya? Di yumot ngamin amungan na dan ti alikaman, nanang. Laglagi po nyo tay pagsasao ako, nana. Nalakaman, wano nangina ti alikaman, rumbang nga ilalaan. Wen anak ko. Di ka madanagan. Takin nawatan kami iti amayo. Saan kami ngagap-apa? Gapulaeng iti alikaman. Titan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Nalakaman wenno nangina ti alikaman. Rumbeng nga ilalaan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Naggapgapwam, imang. Dita ka ruba. Apay aya? Nagluto ka pa'y kumamat Pimanaw ka, katawan ti makan. Si ka kumamat tan ati nagluto, tana sa apa ka nagawid. Nabambanuga ka nagtrabaho. Siga, anyat inaramid mo. Napan ka lang mat nakikaruba. Hoy, saan ka ngagsao iti kasta? Tano mapanak man makikarkaruba, adda maganganab ko. Anya ko matimaganab mo dita, nga uray lag kikinuto kayo dita igid. Di kay lamabain akit kitaan, dagit aglalabas at tao. Nay, no sa anak a makikaruba, maamwak nga raod, anak itaray gaya man di balasita nga anak ni Pari Mariaw. Anya? Di mo amo dayta? Ken, daytoy pay ti baro a pagchichismisan da. Jay anak ni Oscar a kagawad di ti barangay Tayaw, nagbalinan a bakla. Kat, dagita ti ipanpanakal mo kanyak? Dagita chismis? Daytoy pay. Ay, saanan? Ang kakig dinagluto. Dagita lang ti paglaingam. Inayadam mat ati mangan imang. Slak agap apura. Ada nga ron papanakinton malam. Ijay manan ayan dagiti ko kumarem? Agkikinuto kayo manan ijay igit ti kalsada. Adalaan kayat may akarutputan. Ne, kasla kayo payagayam investigador itan. Nalalaing kayo ngam reporter. Kat, si Kangay, kontrabida ka man. Imbis kumangaglaba ka. Ay na, dinakman ikulong diti balay. Makaumamot Wino saan, agmula-mula ka di talikod itinatnateng. Tapno saan nga isupay agatangan. Ayan na tayo tangad ti manok, tayo sumanti si daog.
tulang dayta. Kabalak. Inayadom ta ni. Ay, sus! Natukul na di postisok lakay! Kunak kang kakat. Ay, sus! Natukul na talagan! Pagkatamon Ayan na nga rudan kayo pagpagkat ko! Ay na, ay una yan. Apay ngay. Awan matan ni Imang. Ay, wan nga rod Sapay ko na nang adda iba ka na abaro at chismis. Ay, aldawan. Naglaban sama? Mabit lang Tama panak man ijabalayda. Ingka kitaan? Wan. Awan mo't siguro nila kay na. Awan. Tanapan nagtrabahon day jay. Masapsapa amapan makiraraap. Saan ngamin akayat nila kay na? Nga addamang bisita ken ni Imang ijabalayda. Taapay ka no? Kagura nga rod nila kay na. Jakman amon no apay. Ay, Maray. Apay nga aputam day tangiwat mo. Awan nga rod ngipon ko. Apay. Ano ti pustisom? Natukul. Pinagkatakpay laong sa ako imbilag. Ay, unay mo daytan. Sa anak pay laong makarwar ita Tama ba inak nga awan ngipon ko? Nay. Ay, kas ka mo lagayam bakit no awan ngipon mo? Ikaw man dito nga aramid mo. Patawaan na kayo mo. Ay, kasano mo ngamin. Ay na, makapakatawa ta itsuram. Ay, uy, amom. Urayan na kan ni Badeng, ijay teresena na. Amom matanday dya bakla. Mahilig mat amakichismes. Iba ka. Amayak ti teresena na. Apaman ama magaan di impagkat ko apustiso. O sige nga, Rod. Slagsang sangit ka, Maut. Awanan na kayo. Talagang awanan. Awanan, Jay. Di pustiso ka. Intaray di aso ti karoba. Anya? Nga to kung baba pustiso, awanan. Di nasayaat. Anya nasayaat. Kasano ako yun na makapangan nga ita? Tapno saan kan arumwar a makikaruba. Basta, agpapustiso ak manon. Ada kwartam. Kwartam Apay, imutan na kitan. Hindi nararin nak nagado ka rin. Di mo matinungtong para pulos. Sapay nanginat ti agpapustisaw. Gastusam! Apay abumugkaw ka. Di mo lang gastusan kitam! Wanan. Kagparukod inton biga. Nasaya at mataagi na ni misis mo amapan makikakaaroba at ila iwarwaras na asaan apod no. Makalawas da kanu amalpas di ipaparamid na apustiso na. Ay, saan mo latakuman nga inikan iti kwarta? Masyanak mat ngamin manang. Ay na, adun ti kaaroba a pinirjan na. Kanayon kumat abagbagan, tinak mat dengdenggan. Nagmayat man dito'y balay, nukas taasaan kaunay ang makasao bakal. Nagsakit mo't day tingiwat ko, nagsauak. Kararamid nga minday tapos tisaw. Mabai na karumar. Limtag mo't day tingiwat ko. Isuasaan kan arumrumwar, dito'y kalangan balay. Aglinays, aglaba, kan agluto ka. Agtal na ka man dita? O, kita am dayto'y balay. Naglinays no saan ka arumrumwar. Mainawan ken saan akot kutunan dagiti pinggan. Kasta kumaakanayon ka. Saanan amaamuan ni Imang dagiti istoryaan ta? Ay katuan Mabain kanupay la arumwar. Kunak man no nagpapustison? Kasla saan kanumat ama ifit je pustiso ana itadkan kwa na. Aya? Wan. Kunak nga rod, amangan no pustiso tila kay dayjay. Amangan no nagsinukat da. Wano, pustiso tibakat. Wan nga rod
Namin ano kanumot nga insublina iti nagaramid iti postiso, tamasukatan ko ma. Angam, ipilit mo't jay nagaramid, aday jay kanu jay kukwana. Sakit nasurukan ang makalawas asan nga imay dito'y tirsinak. Win nga rod saanan nga updated ka dagiti kabaruan at chismis. Makarwar ka ni Mang? Wan amanang. Mayatan ti isam ko. Mayatan, di tapos tisom. Wan manang. Nay, agin init mo't iti kunak. Yung apay ngay akas lagarbes. Sige manang Mapanak pa'y di tatersena. Wala. Ni Imang tag-shower. Nagbigsat pa nag-shower tingiwat na. Ay na! Nasaya at man ta imay ka Imang. Ay na! Nabayag nga inururay da kakat. Kahit mayatan tapos tiso. Mayatan Ay na. Adaya agtagtad dito'y tersenak? Wen nga raw, apay akaslada nag-shower. Katanya iti nagsasaritaan nyo idi kalabas. Agistorya kayon, Ay, shower talaga, bakla. Ay na, paggapgapuan na nga ta. Ay, mabit man lang. Marimang, agsao ka man. Tapay. Oh, sige, agsao ka pa'y. Apay, ayang amin. Ay na, bakla. Iso talaga ti paggapgapuan ti shower. Ha? Ay, wan nga rod. Ay na, Marimang. Shower ka talaga. Nagpigsa. Dahito yung iwat ko? Katuan. Nay, apay nga ngagpaisaw. Panagkunak, dahi tapos tisom ti makagapo. Wen tasaan kamot nga shower ide? Anya nga yung tinaskan nga ramidak. Ay, ingkapasukatan dahi tapos tisom. Amangan nungipon ti pating dahi ta ingkabilda dita. Anya? Ay, may mayat sa nungipon ti kaldeng. Wano, nuang. Ay, tapno saan nga ag-shower. Anya? Ay. Medyo umadayo ka no agsarita ta. Tapno saan na ka mabasa. Day tati solusyon day ti problema ti postisok? Katuna. Anya kumangay ti sa balay. Ay, pasukatan ta na. Pangalaan ta nga iti kwartata. Huston day ta. Umadayo ka laangan no makisarita ka. Tapno saan amabasa ti rupa ti kasaritam. Ay, unay mo ton. Tirasun laang mat anas kan amaadan ka iti pustiso, ket tapno makapangan ka. Kasano da ito yung ngay? Saan kan nga agproblema bakit? Di akon makapagchismis Dayta ti kunkunak kang kagat. Amom no anya ti solusyon dayta. Anya nga lakay. Saan kan arumrumwar dito'y balay? Dayta ti solusyon dayta a problema. Naglaka bakit? Ay na, nasaya at mat, no saan arumrumwar di tabalayo ni bakit mo. Mabain takasanaw. Ag-shower mat no agsaw. Nadlaw ko mat dayta idi na minsan na nagsabat kami. Mabasa ti rupa di kasarsarita na. Apay nga rod nga agkatawa ka ngay. Naragsa ka kamanang, tasaanan arumrumwar. Maasikasunan dagiti anak may kanjay balay may. Awanan ati problema no kasta. Awanan manang. Kat, kasanungay no agsarita kayo, di mabasa ka? Saan a problema day tamanang? Adamat fish shield. Anya? Ay na, bakla. Saan ka nun nga umay makikaaruba ni Imang? Apay ngay? Mabainan tag-shower kat nga rod. Ay, kasta ka di? Wen, mabalin tayo lata nga agchismis. Kasano ngay? Adamot cellphone. Kat? Mga ramid ka no iti group chat tayo.
ijay tayon nga agsasarita. Ay, kit mayat day ta, Kastamot ti kunak. Nasaya at day ta na panunot ni Imang. Ay, iso nga urayan talaangan ti text na. At da kano baro nga istoryaan na kay. Sige man. Ay unay kan bakit? Jak makaturog. Naglawag day ta cellphone mo. Talaang mo't ang makapag-cellphone na. Tanagaduti na si Kasok dito unag ti balay. Nangalaam day ta cellphone. Impatarimaan ko anjay na perdi a cellphone mo. Kat, asino nga iti chat mo? Dagiti mo't gagayem ko Ay unay kan bakit? Rabiin. Agin inanada mo't. Agpapada kami anawaya iti kasting nga oras. Dayto iti pa nag-group chat me. Addamat group chat yaw? Adda alakay. Nagragsak gayam ti adda group chat na. Oy, adagayam na si Kugan ang maestra dita eskwelaan. Ha? Nakadamagam? Ijay group chat tayo. Apay, di mo pa inlukat? Sa anak pa'y ngamin anag-load. Iso nga umayak ag-load dito iti resenam. Tapno makapag-chat tayo. Ay, Ay, narigat no awan internet. Talaga Ay, asino jay kunam ana si Kugan ang maestra? Ay, basta. Ada ijay ti picture nga inside ni Emang. Uy! Kompleto Talaga kompleto ti detalhin ni Emang. Ay na! Bilibak talagan ka ni Mari Emang. Naglaing! Delikado ni bakit mo? Apay manang? Idarom ka no dya maestra nga inchismis na. Anya? Ay naku nakmano nagtalnan ta nagpapustiso. Ay ngam saan pa'y matlagayam? Kimmarkaro mat. Ay na! Mangibabain talagan ni bakat ko, manang. Talaga amang ibabain Bagbaga amot ngamin Kasanon no idarumdan? Ay kat, kastala ti biyag Tay kunada nga rudan, di ka mang perde, tapno di ka maperde. No idarumdan ni bakit mo, ay kat sungbatan na Ay nalagay! May balod akon. Anya nga minti inararamid mo aya? Pinerde ka no ti reputasyon niya maestra. Ay, itad mon kanyak day ta cellphone. Oray pa'y no itad ko itakan ka. Indarom nakmatan. Tapno saanan, amanayunan pa'y dagiti mangidarom ken ka. Jagmatam mo nga dagayam kaso ti mang perde iti reputasyon ti may sata. Di ka lang amin agtal nakit. Idi natukol jay pustisom, kayat nasawan asumardeng kan nga agchismes. Pinigkitam tupay lang amin. Balunan nagtulat ta nga rudan ay di pagbaludan lakay. Sangwam ta inarabid mo bakit? Sapay lakuma tapag nakmam daytan. Agbalbaliw ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mang pirdi, tapno saan kanto nga agbabawi. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Ay agasam ngay day ta agastusan ta iti internet connection. Kasapulan, bakit? Tag-work from home kami. Ay, manungay manan. Basta di kapartakan nga internet. Tapno napartak ti panang i-transmit ko iti aramida ka papeles, bakit? Manunga road. 2.5 siguro. Ay, isupay manan ang maikisay iti budget tayo. Rumbang kit di amaragsakan kan bakit? Tagmalmalama kung dito'y balay. Saan kan amabutang nga mga no agchiksak? Ag-work from home tayon, pare Mike. Saan tayon agkikita? Basol dito yung pandemya. Adua talaga ti pinarnuay daytoy a pandemya. Ay, talagang adong. Kasano ngay dayta? Saan kayon nga agkita kini Chere? Ay, wala rod. Sapay puminpintas ni Chere.
Sumiksiksi. Ada na panunot ko. Tap nagkita kami. Kasano day ta, pare? Bakit? Kurayam di mang-install iti internet dito balay, ha? Taapay. Ada pa panam? Ada lamapan ko ala na papeles iti kumpare. Di mo pala inala idikalman. Ambong maruda na rabyanak. Ay, amangan no babae mananday ta, Si kakit dimit. Basta rumwarak, babae. Ay na, adon ti historem. Namin adon alinokonak, Mike. Iso asaan ako nga agtalagkan ka. Agtalag ka kanyak itabakit. Takasapulan arumwarak. Talaga akong parem ti papanam ita? Saan ako mare? Nalawag timbagak akong pare. Ay, mamis ka talaga. Umay ka man dito tarakupon ka iti kastaunay. Saan ang mabalin? Ha? Apaya saan? Di na kun loves. Maangot ni bakat ko ti perfume mo. Sa bagay, uray adak dito balay, nabanglo aklat ta. Ay na, mamis ka mo't may sweet cherry. Ay, nag-work from home kami. Saan ta na makapag-date? Basta, i-chat na ka kanayon, ha? Win. Ag-video call ta kanayon. Uwi na. Anyang iti serbit inapartak nga internet iti balay. Wana, awan ti makalapad iti ayan-ayat ta. Oray pa jay tigre, abakat mo. Saan mata tigre? Kasla tigre ko nama. Saan la kasla? Talaga at tigre, day dya misis mo. Karupro, pati tigre. Oy. Di nakman angutan na kasta. Sigiguradwak lang. Asaan ka na pa nag-chicks? Kaskala tigre talaga. Anya? Awan. Ne. Anya da ito'y adda ititenged mo, ah? Anya data? Ha! Chikinini da ito'y anya? Hoy, tilay bagbagam. Ha! Anya nga ro da ito'y ngay? Naglabagamat? Hinagat ti kuton. Among sensitive ti kudil ko. Makagatak labasit, aglabagan. Ay, maamwak lang agchichiks ka manon. Makita, Mike. Ha? Ay, wen, adan internet dito balay. Adan sige. Padasam, numayatan. Wen man, kita man ti password na. Tanay, dahi talag suspitsa mo tantiyam mo. Adamot pagmayatan na no ag-work from home ni Mike. Ay, ante. Saanan ang makapagbabae? Kan mabantaya mon. Kan uray saan kon abantayan no adan ijabalay? Agtaldamot laang ti panunot mo. Ante. Adan sakit pagsayaatan da ito'y pandemya. Dayjay lang Tama na yun ang tibinulan ababayadan me. Gapo iti dayta nga internet. Kat, saan laang mo't anilakay mo ti mangusar iti dayta? Sa bagay. Uray dagiti anak ko, mausar damat. Kan, uray si kamoten Awan lat hilig kong ag-internet, ante. Sa bagay, uray siyak tupay. Agtrabaho aklangan. Ngam jay ibusak ti oras kan panawon ko iti panag-internet. Mike, anya day talanlan saam? Day tiri daw Apay alanlan saam? Dito yak nagtrabaho. Dito'y asiled? Katwan. Nakalaktiri daw? Wen ata no jak maisturbaw. Kasta ka no aya ti work from home. Wen, kasto talaga. Naglawa mo't ijay salas. Nagtataray da giti ubing ijay. No agbuya da iti tibe, di maisturbo akon.
Sa bagay mo't kit di Ala, mangyawat ka man itilansa. Isuda ito'y ti pagtrabahuam dito'y balayo, paray. Wen, pare. Ilak mo pa'y patiri daw. Saanan nga amo ni bakit mo ti araramidam? Iso nga rin tinapanunot ko. Tapno sana basta-basta makastrak ni bakit ka. Naglaing kan, paray. Siyak pa iti ko na. No kasta, agtultuloy lata ti relasyon nyo kini Chereng. Shh! Oy. Di mo pigsahan. Taamangan na mangag na ka ni bakit ka. Ayan nan ngay ni Mike. Madaman nga agtrabaho, ante. Ayan na ngay. Ay, iti man basit asilid nga inaramid na nga opisina na. Adda inaramid na nga opisina na. When ante, tapno saan ka no ama disturbo? Kasjay gayam ti work from home. O ala, umay ka pa'y ante, tagkapi ka. Ay, sige man nga raw, taday, naglamay. Ante, takatuyan ti kapem. Agulimag ka. Ha? Apay ay ante. Kasla agkat katawa mo't ni Mike ija nagtisilit apag trabahuan na. Da kayo mo't ante. Gagangay na. Kasjay ay Wen, normal lang dayta. Aya. Ala, agkapi kayo kit din, ante. Hello? Hello, Han. Ay, no, nagpogi ka talaga uray video ko. Anya, ganda ito'y lalabs ko na ya. Uray ka. Nagsiksi ka, mate. Kadikdigos ko nga min, Han. Kasta ka day? Ayan na ni Tigre. Anya? Ni misis mo Ay. Aglablaba siguro. Sigurado ka kadiasan na amaamon na ito pa nag-video call ta? Saan? Awan ti muna day jay ti computer. Taglabakan aglutaw, aglinis ti muna. Tigre talaga. Rumbang lang ang mapanan ni kabakiran. Madamdaman tumanayin. Adag tok-tok-tok. Amangan nun di bakat ka. Sige nga Rod. Bye. I love you. Bye. Apay ang nagbayag alukatam tiri daw, Mike. Busy ak nga Rod. Mamin ano lang matagaw atam to'y ridaw. Ay na, busy ak kunak. Busy kalakit din akanayon. Umay ka manganan. Anya orasan? Pangaldawan Aldaw gaya man. Nagrigatan ayaw no busy ti tao. Busy? Wala. Agim bibisi. Busy? Si kaki di ma... Awan matgayam dito'y abay ko ni Mike. Napananangatan. Nakaturog lang itay dito'y abay ko. Ita, awanan. Inaman kitaan. Nakasilaw mat iti silid apag trabahwan na. Nakalaktiri daw. Mike! Ada ka dita, Uy, dak dito. Apay ay amasapol nga ilak mo to'y daw. Trabaho ak nga Rod. Uri rabi agtrabaho ka pa'y? Wun ata ag-overtime ak. Ngam apay amasapol nga ilak mo to'y daw. Jak nga Rod ka, ti may storbaw. Kaslay ta. Destorbon nak. Tawan kamutan iti pagiddaan ta. Nagisamsambutak nga Rod. Kasla adda kasarsaritam itay Sino kumangay ka? Tagmay saak mo dito. Kitaak man? Ay, unay ka na yan. Awan ti sabali akadwak dito Mike, ha? Amumon ti jak kayat? Wen, amok. Awanan ti chicks.
Nagkunangamin kan kangad da. Makaamo ka. O sige, inak maturugan. Ala, sumarno ak tam. Ilepas ko lang ti trabaho. Hello, pare. Oh, hello, pare. Naglaing ka man. Makapag-video call kayo latak ka ni Cherry. Agmalmalam kami ang ag-video call, pare. Kaya. Wen. Kagudwat oras lang ti pa nag-work from home ko. Kaduan nga oras ko. Ag-video call kami ka ni Cherry. Bili ba ka ka? Pare. Talaga kasta, pare. Kasano, numamuan ni Mrs. mo? Saan mo tamadanagan? Tapaya saan? Saan na amaamuan? Awan ti amuna iti internet. Oray rabi agtrab-trabaho ni Mike. Win nga rod, ante. Agpatpat nagpay, Ay, agasam ngay dayta. Kat no agtrabaho, ilak na tiri daw. Ha? Awan ka diti sumken a panagduado dita panunot mo, Mirasol? Huwag nga rod, ante. Awan nga ta ti kalukwan nga aramiden na. Panagkunak. Adda, ante. Ay, katakwatom ang amen no anya ti aramiden na. Ay, talagang agdwa-dwaak. Ang jakmat amo ti pinpindo tak iti computer na. Isuro ka kaanakan. Ha? Surwanak, ante? Anya nga iti serbik at teacher iti computer. No saan ka maisuro akana ka. Ag-work from home akmanan ita, bakit? Di ka man agtuktukan, madisturbo ak. Kwa, ibaon ka kuma ang mapan ag-grocery. Apay asyak ti ibaon mo? Trabahom da ita? Nasakit nga ro ti ulok. Sumruman ang ti migraine ko. Aya? Wen. Adda di talistahan ti gatangam. Kan ato'y matan ti kwarta. Ay, sapay adda isambut ko. Mabit ka lang mat ijay. Kan italaang mat ngay baon ka. Wan matkit di Alan mapankan. Tapno makasubli ka adagos. Nasaya at tawan gayam ti password day ti computer na. Gapo siguro taamo nila kay ko ajak amo akalikutan ti computer. Ante, anya nga ti sumarunong aramidon ta. Lukatan tanad ti Facebook na. Ay, malukatan nyo, ante. Wen, kaanakan, mabitlaan. Aday ta, nalukatanan. Ay sos. Nagado ti kachat na, ante. Wen nga rod, kan saan laang amay may sa babae? Aduda. Dahito mat Cherry ti kanayon akain inawag na. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkat-katawa Wen ante, agkasam, tanagbayag ti panagsarsarita da. Kad kitaam ka day kaanakan. Agsarsarita da, uray rabi Saan anasaya at ti kastoy ang mapaspasamak, ante? Ita, naamwamon ti pudnaw. Wen ante, amo konti pakabisbisian na. Work from home gayam, Mirasol, apay nga awan internet. Saan ka makapag-work from home? Saan ka makapag-work from home? Wano, saan kan makapag-chat? Wano makapag-video call? Anya mo dito sa suwi mo? Awanan ti internet. Gaputa impaputid kon. Taad-ado gayam ti oras kan panawan mo makichat-chat kan makivid-video call kadagiti babaim.
Ay, di ka matagsaw iti kasta, bakit? Dayjay at cherry nga awagam iti lalabs kun honey. Ha? Asino dayjay, ha? Kwa. Pagayam ko lang, dayjay. Pagayam-gayam, ha? Namin adon alino ko nak, Mike. Ha? Isu nga ita. Pumaanawak pa'y lang diti balay. Makaamukan iti biyag mo. Pimanawan ni bakit ko. Kat kadwa na pa'y dagiti anak mente. Ay, kasta na ti biyag agaramid kan tumot ngamin iti kalukwan. Anya nga iti aramidak, ante. Tapno agsubli ti asawa kan dagiti anak ko. Work from home. Sabali mo't gayam ti aramidam. Laglagi pam tay pagsasao ako nana. Di mo lukwan ti asawam. Tapno naragsak ti ingkay masakbayan. Ante? Ala, ingkasapulan dagiti agiinam. Kat agbalbaliw kan. Urnusam ti pamilyam. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mulukwen ti asawam. Tapno naragsak ti ingkay masakbayan. Tampok dito'y programa tayo. Kasta latibyan! Anya? Mapantay di balay dananang kantatang mo? Wan, imawag kami ni ading ko. Kid-kid dawan da nga agpasyarta kanumat ijay. Sige mo ton Manon abulan asaan tan agpaspasyar. Amumat ang maestresak no kasangsangok dagiti naganak mo. Si kamot, pasensyam ka di idan. Gagangay tinataengan. Nungay si kalangan timapan? Kaya't da ka nga rod makita. Saan ta agbayag ijay? Agawid tamot la adagos. Mano minutos ta nga ijay? Si kamot, agmalmalumot Ay, nagpautan nga ijay. Oh, Manong! Adda kayo! Ay, saan ka nga umarakop? Ta naglukmag ka, matumbaak. Ay na, nagsao ti islim. Apay ang nagdakkel day tasyan mo, Manang. Pregi kan? Limok magaklaang. Ay, kunak no addan baby kani Manong Tom. Manong Tom, kumusta ti bayaw ko a marketing consultant? Nasayat mo't latading ko. Nala, umunag kayo. Agur-uray dananang kantatang. Anyam dito yun, Tessie. Kaslamutan aplikan kita iti trabaho. Tasangwan da tadag iti naganak mo. Shhh, nagtala ka di. Nanang, tatang, ada kamin kanito mas amanugang yo. Anya? Tomas? Kunak manutom lang tinagan to'y asawam. Nanang, Tomas ti pudno anagan ko. Adamot gayam ulbod mo, Tomas. Nanang, kunam idiimuli ka at Tom tinagan mo. Ita tanaasawa mo ti anak ko. Tomas mo't gayam. Nanang, adamot palayaw na Nyakit din na ya. Kasada kayo. Junisha tinagan nyo. Ti palayaw yo insyang. Di kastamot ni Tom. Lakay. Agsao kamot ditan Anya ngamin di imbagam adamaga kaun? Bakit? Ay, kabaw kamot amay sa. Kay bagbagak lang kan kaitay. Nalipata manan. Kastoy, tinamagam kan kuana. Wanan niya. Tom, Tesay, ada ka din apo ko, may? Ha? Kun kahit. Ay, nananang. Ay, na. Hey, matuokan kamin kanitatang yo. Maadaan kami kuman iti apo ko apagtaray-tarayon mi dito'y balay. Ha? Kaano ngay nga ta? Maadaan kami iti apo ko. Asinaw kada kayo ti ada diferensya na. Sikan samot, Tom.
Ay, sana nang. Awan iti nay, apa yan bakit? Maditirik na. Ha? Ay, Tom? Ano, ti asawa? Diyan mo nanang. Italangag, kasta ni Tessie. Yahoo! Agbalin na kun nga ama. Ay na. Tom, agbalinak matan a mami. Bakit? Nadam ti baby ta, ha? Ay na, agasom ngay. Sanga pulo atawan a nagururay ta iti anak. Aguri ka bakit? Anya nga tati panagan ta iti anak tanto. Ay nalakay, di mo pala panunuton day ta. Sa bagay mo't kit di, ah. Awagam kit di dagiti naganak ko. Apa yanas kan nga awaga kida? Tapno ipakaamom kadakwada tinapintas adamag. Umawag ka kadakwada. Kat amom nga rod akagurgura dak. Sige, bayamon. Siyak nga rodon ti umawag. Udno ka di, manang. Masikog kan? Wen ading, agdan ka na kam. Mabit lang, manang. Ibagak ka ni nanang. Nanang! Masikog ka nun ni manang Tisay. Ha? Ay, pudno ka dito imbagam. Manang, pudno ka no ka dito imbagam? Wen, pudno, sana ka mang rabrabak. Ay, di gayang panagulaw-ulaw ko, masikugak mo't gaya mon. Ay, ibagam man ka ni manang mo at Tisay. Tama panak agyan je balayda. Tapno asikaswag. Manang Tisay, umay ka no agyan dita balayo ni nanang. Tapno umay nakaasikaswan. Anya? Saan, kunam, manang? Ay na, sakit iti ulo ni nanang. Anya sakit ti ulo nga ibagbagam? Ha? Siyak man ti makisao ka ni manang mo. Tisay? Tisay? Day. Awan mo ti sumungbat. Inigdap nan je cellphone na, nanang. Apay ngay. Apay adinak kayat akasao. Naibus siguro tilod na. Sana nakasapulan ni nanang dito balay. Kabalan ka mat nga si Kaswan. Pampanunutak ngamin, no umay agyan dito balay, amang no agapa kayo laang. Kat isumay. Nangiwat ngamin ni nanang mo kahit. Man nakibiyang. Kasla armalat tingiwat na. Ay kat, kastala tibiyag alakay. Kasjay ni nanang, ngem, nasingpet nga ina. Mananga si kaso. Laglagi pom tay pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasayaat tiingkay panagpatang. Pang-aasim. Saan mo nga yaban ditoy? Amang ano agriri kami. Pakibagayam latta ka din. Igatangam langan itigatas na. Jak to pa agatas no kapiak. Ay sus, igatangam nga rod itigatas. Taday tati pagragsakan na. Tapno itikasta, agayam kayon. Kasta ya? Di mo pa'y ngamin am-amuunay ni nanang kat. Nangiwat day jay, ngem nasingpa. Ay na anak ko, jak makaturog. Tapay, nanang. Anya tisaan nyo apakaturturugan. Ay, kanayon nga rod ang mapampanunot ko ni manang mo atese. Ay, kasano nga taitan ti kasasaan na. Ay na, nanang. Apay ayang amin na panunutan nyo. At damat asawa na ang mga sikaso kan kwa na. Sabali nga rod ti sitwasyon na ita. Tamasikog ni manang mo. Apay aya ang madanagan ka. Bayam ka di ida. Ay, amangan mo't nubaybayan nitong ni manang mo. Relax ka laang ka di, nanang. Anya kalakit din aya. Si kapay kit din ti maestresan. Urayam ang maipas ngay di apukom. Asikaswam latan ni tatang. Bakit? Ayan nantay sa rukod kaw. Ultimo sarukod mo, damagam kanyak. Jak nga rod mabirukan. Dayta na, Ada dita sangwanam. Di mo makita.
Kasano makitak, katawan matyan ti parak. Ay, nangikabilang manen, aya. Ay, jak garod malagip. Ay, unay kan. Tay-tay nay, adda iti ulom. Adamat gayam dito'y ulok, bakit? Win nga rod. Ay, laklakayan ka, nga awan manaknakem na. Ay, iso asa anak amakapan iti ayan dati, say. Tasi kalatan, ti as-asikaswag. Apay ngamin amapan kapay laeng ijay, aya. Ay, katuwan, taagbalin akon alula. Lula kanto, numaianak di apu ko ta. Ay, amin mo't ngamin abanag. Naskan amayawat kan ka. Ultimo tsinelas mo. Lakayak nga rudan. Katsyak, baketak metan. Ang kabailak pay laeng tiag trabaho. Makapalengke akpay. Mailutuan kapay iti sidam. Kan malaba akpay dagiti badom. Sinagay sa manan. Agpay sumet Ay, jakman amaw, no apay akim mapsot kamot unayan. Di kamot ngamin managsasao. Iso nagbiit ka, akim mapsot. Nay, anya kumati koneksyon na ti panagkapsot ko, iti jak unay panagsasao. Win tasaan ka unay exercise? Ngiwat mo lang mati exercise. Ita, siyak ti pabasulam asaan ka makarwar dito'y balay. Naganakan ni Manang mo? Una nang, imawag ni Manong Tom itay. Apay ngay, asaan da nga impakaamaw adagos kanyak. Iso nga ron nga imawag da, tapno ipakaamuda kada tayaw. Ay, nasken nga raod nga adak, ijay ita. Ijay ospital tinaganakan na. Iso nga raod amasapon amapanak, ijay. Panawam ni tatang? Ay, sikapay lang ati mangkiitakan ni tatang mo. Ay, saan Mapan kumot kitaan di anak ni Manang. Ay, agbatikan. Ay, lakay! Lakay! Ay naganak kanon ni Tisay. Kat? Ay, masapol amapanak ijay Di mula urayan idan dito'y balay pumasyar. Ay, mabayag payday ka. Iso amapanak kaon, takasapulan dak ijay. Apay ayang agap apura ka. Ay, masapol apatanggadak ni Tisay. Iso ngagbati ka dito'y balay Ay, dyan sa rokod kan antiparam. Adaminan kan ka. Di mo liplipatan ti pangidiswam. Ay, nag-cute mo't nanday ito'y apo ko. Karupropak unay. Ibaga na, karupropa na unay. Agtala ka di. Ay, naalala na ti size, dagiti sakak. Awan lang at ang tinaala na kada kami kan ni Tom, nanang. Tada kami mo tinaganak na. Ay, kat, adamot jay buok na. Anya? Kan, jay alipuspos na. Naalala na kan ni Tom. Ay, na. Nag-cute. At talaga to'y apo ka. Ay, Nanang, pasuswag ko ni baby. Ay, madamdaman. Saan pa'y mo't nga agsangsangit? Ay, napo. Uwan gayam. Nasken nga danagan ni baby. Takasapulan da iti panagaramid da iti papeles na. Ay, tinagan na? Saan ka di ati naganak timang panunot itinagan na, nanang? Kwa. Ay, adan tinaisaganak anagan na. Dionisio Patricio Bonifacio. Anya? Ay, tumal na kayo. Jack pa'y nalpas.
Dahito itituloy na. Ada pa'y tuloy na. Anawaam ni nanang mo. Nanang. Ricardo Protaccio. Nanang. Atindog samot unay ti itad mo anagan ni baby. Ay, hustula ang anak ko. Una yan. Kita jay nagan a Dionisio. Nagan day dilulom ititumang. Day jay mat Patricio. Nagan day dilulom. Jay Bonifacio. Nagan ni tatang mo. Kasanumat na nagan mi kanila kay ko nanang. Tomas Cantese. Saan yung nga ron akayat jay nagan nga ising-singasing kao? Kat nagmayat. Nanang. Ay, sus. Inauna nga apukok. Inururay kao iti sa nga polo atawan. Nabaybayagan nga inres-reserbak na jay anagan. Sanong ay lakay. Ay na. Ita, diyo kayat nga ipanagan. Nanang. Ay, nagsagitay na. Magising-simpat siya kanyak na ito'y apukok. Ay, apok. Ay na, apok ang guwapo. Panaganan ka iti Dionisio, Patricio, Bonifacio. Lakay, agsangitan ni baby. Damot ni nanang. Nanang. Ay. Di yung agawan kanyak to'y apukok. Ay, naapukok ang guwapo. Poge! Ay, sumardang kanuan. Ta sumardang matan nilulam nga ang sangit. Ay na, guwapawa talaga to'y apo ko. Ay, anak ko, siram amin dagiti tawa pati ridaw, ikam itinapos ko la kortina. Apay, nanang. Ay, dito'y balay nga agtanggad ni manang mo. Dito'y balay? Wen tasyak timang patanggad kadukwana. Kat ijay balay dangay? Ay na, maasikasok analaeng ni manang mo no dito'y balay ti pagtanggadan na. Anyamot nga iti amo da dya at tumas amang patanggad iti asawa na. Nala, saraamon adag iti tawa. Masapul aya. Kasta nga road ti agtanggad. Rombang asaan amang anginan. Nagpudutan. Hay, kan, inkamang tiliw iti manok anitib asidaan na. Awanan ti tarakan ni tatang amanok, nanang. Saan matan nga agtartarakan, ta saan amakapag na? Awanan aya. Nabayagan asaan tayo ang nagsidsida iti native amanok, nanang. Kat agsidsida tayo mat iti manok. Gatgatangak dayjay ijay palengke. Ay, basta inkaagtiliw iti manok. Naskay napagsidaak apagsidaan ni manang mo iti karne iti native amanok. Pagtiliwak nga ron ngay. Jay manok ti kaaruba. Anya? Italaang mo. Huh? Saan ka day, anak ko? Kunkunaklaan. Ikakadigumatang iti native amanok at arakan ti kaaruba. Dito ikangaron balay dananang kantatang agtanggad abakit. Wen lakay. Pagbigyan ta ni nanang, tapnaawan mo ti makunkunana. Ay, saan ko abay-bayan ni Tisay? Pati to'y apukok ay wanak anaimbag. Tanay, ay nay! Karupropak at talaga ay ninagwapo. Ay! Anyay nga ron tigatangak asida ni Tese. Taiso ti yung may ikaw, nanang. Ay, saan man a problemaen kunakmay? Ado, ti manok. Awan mo ti makitkitak a manok yun, nanang. Ay na, ado, ti manok ti kaaruba. Ay kat gumatang tayo, Ay, di ka kadimadanagan, anak ko. Malangaro din.
Inakon, bakit? Bye, Tommy. Anya atumay. Nanang, Tommy, ti impanagan mi, iti apo ko yo. Tomas, Kentesi, iso at Tommy. Ay, apay atumay! Apay asan a Patricio Dionisio Bonifacio! Nanang, atidog namin unay, may taanagan. Ay, mayat ko madayjay anagan. Tabagay to'y apok akaropropak. Lakay, agsao kamot naminan Nanang, saan ka madanagan? Tainton sumarunaw, madan kami to iti anak. Tinton piniliyo anagan ti ipanagan tayo. Ay, kasjay. Nanang. Ay, andan tupay ay sumaron na. Addapay narugyan mi nga rudon. Ay, uwan nga raw. Agawaan nyo nga ron. Tadaak pa'y anagagat nga agaw awer. Atay nagkatawan ni Nanang. Ay, tumot na may ka. Nanang, ito numayak. Gatangan kayo itigatas yaw. Ay na. Day takat ti kay kayat ko, Tom. Ay, ala, tumay, apok. Agbabay ka ni Dadem. Ay, nagkuwapo talaga to'y apukap. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasaya at tiin kay panagpatang. Tampok dito'y programa tayo. Kastalati Biyag!